Kubor nakaslab jong udongsan hima. Namar ba kila bun palat kinongpang kibalayo yung COVID-19. Kijing tiaro kila duna baha ha Dr. H. Gordon Robert Hospital, Joyaw. Kumta, umentri wa dipet ya katanat kakot kakya, uba ALHEC, rangkat u direktor katanat kakot kakya, Dr. Ewar, haka Frederick mentaw buna jemang. Kila jurib, ya kene ke hospital. Kenang bala berpenbiangnya kijidon kam, jong kene ke hospital. Hakane kesngi, ladon lang Dr. Nurum, badai uklido jong kene ke hospital. Hak jidon lang ki doktor. Kene ke hospital kadan pelat sapu tili kijing tia bensumari kinongpang COVID-19. Handai menta, kila don satang ar punya ngot, namar uwe ulaklatno menta kesngi. Kumta, namar belabun pelat keboyok COVID, kene ke hospital, kelapan kabyang sasapu tili kijing tia. Bagi wadang ni ban ai men sim ya gani ke hospital bagi nong trei baro ke bari jutop uma PUE menta ya ke jinglong jingman jong gani ke situation jong ni covid ke up ke jingma te banyada de gani ke jingma gani kong banyada shoi ledi gumno mangi ban sumar shoi ledi ban sumar ke yeng ke sam ban sumar de ke para majan marpa ke jungi te dal kedau ngi kentu ban ngi wer pi baro ki pai ba baro ko man ong doktor meban ya bangi don kam ban le ya gani ke vaccination kini vaccination hi kan ai gejingeda gejungi baro bun ba ki bom simla sngap ngi habangla batai man gapo diki begin net chi center ke bagi ai vaccination bun ba ki ong ba am vaccination ni gatam judon gata dan kita la gejong gar kom ngej gar kom perkhat ki jongki dan yu i de ki expert ki jungi ki doktor ki jungi ki jong barabor ki scientist ki bagi page ki tv ki television ru ki jong barabor ba dei teman ai gejingeda dei tanga vaccination tingi khot ngi wer ki pajba baro kiba baro hi ke bara dei baro hi bedi bensim ya ketika vaccination ban ai jing da ke la dia ningkong ban ai jing da ke yang kesem jim ki baro tadi nata kadau ngi ai khulai sin ni doktor ki jungi baro ke hospital fair rawat hospital ki batrai to meet ba step ki yosgo ki train nado step do meet nang ta de khalor bedang duna ki nong trai duna ki manpower wat naga taru kim jum ino ya ke jing syakri ya ke skam ke mamaki ki train na ke banta ke jing bet ke jing biang na ke banta ban pet im ki men sembri kadon ke jing trai lang ke jungi jong ga rawat hospital ki private hospital bagi sarkar ke bagi pentip yang ke jing ke jungki ke bagi ke kendu kena bagi sarkar ke sengoto bala banyarap iki ba kijing patha ki be ai mangi lepo ke sarkar ngidi ban buat terking bhai ki kani ke por jong ke jing sniu ke por jong ke jing bam song sngan bar ke por ke ba ngidi ban fikir saya suhi dah nak jong skor lai hi mentan kumno ba i doktor beri pet ya ka Robert beri pet i kes for Robert hospital lengkap bagi doktor badal long bat i gidon lang medical student hang ni ba doktor ar nongrum kani kajing pang menta kalakoi syak benta kiba takjur lut ya barok ngimdai ban khencingan chu ke ba ke sarkar kira ju sarkar tungni buram yaki but kajing kentu hi nakaliang kajungi kalong kabasngan tam kajaka kadai haying lajong banum yami kai sabar khandon kam balada dei mami ru bat bot perking ni kijing patha ki bangila ai kamot bandengi kemas massaj iti tek sabon berko ke batut bat banum yelang lembrum itu kita ngaro kumjo ungu medical student jaka Dr. S. Gordon Robert Hospital ngidan lang ne jaka ai khulei ningkongi health minister badan buram jongi masa rengkat i direktor jangka health department dan merui konsultan jungi kiba pej balong ruki covid nodal officer ting sengoban ai kublai liki namar ka jingdan kat kamtami
sa badan buram bala pelaj ban wan ban ai musim yangi sia kalong sia ka jing ngau yo musim wat pedang ka jing ngau du jing kermen pedang ka jing ki ma ngi haban ya treng haban ya sumari ki bapang kembala yo ngau bagi don ki bapang jur du ki ba don kam ki bendel to du pas wan thia thì chúng ta ngi qua ro ban ong ba kumala ong ka government saya ngi kam semlai akan ngono khep ka ba ngi don kam ngi pentip saka government la hai director la ne haki skri jongka health department jongka government kila kloy ban yarap yangi bagi long ru ki ba ajing mut yangi haki bun kiliang ki ka ka ba ki don kamtam ki SOP thama ki penpoy yangi tentang ki guideline so fair berkelong sia ke jing yarap ke jing kerku hoi jepang ki jing thia ki ladon ke jing duna kumbala ong re hostal menin rekat ke jing ngutu jing bulang berki nong tre baki la kloy ban ong ban yan pen he siu sa kuma sau putli nang ba ladakan wan biang kumba menin singi keladap sia re ngila pen kre pat sa sau putli yo kan don kapor ka ba ngi haban omla man pediang te da kabadan ngi men he biang sa sopo tuli kan long sia ka jing lat ban aju sumare kito ki badang don kam ti tang kini tin niat tu leu ku bat ngan jing kerpa ka long ro bagi pai ba ki nom sosier ke man wan hostal man wat iju sumar lagi dei covid la ne ki non covid ngi don ki jakathia ro nam ta ki non covid khamtam nang kita ki ba armet mo ki ba don la ban pun khale sa hiang sem kan mi man ka jing tingi don la pun kre la ka jong ka mata bangi penyek kle jeki jing pang covid bagi non covid mat kum ju ru ka jing tu ka long ki pai ba kin so ha ru ban sim ya ka immunization kumba vaccination kumba la pun sngo kan la sha ngim la ban ong ka long 100% ban yada re haba kalak banyada lese 90% relar ngideng berkimas kulang increase ka jingeda ye ban yo laj na kana ka yang pang ta kalong ba ngide ban sutu om tang bala yo immunization yo vaccination ba kalalong totally protective mo rei ngide ban usiar banyada kumba walangi tieng mo iki immunization kum hai khunlung ro dong chinong gi bating rei hadin berkila sutu berkila simiki immunization ni khunlung kaneru kalong kaju i khunlung ibat bum tre inject ndai yangi ki bahe bla sutu bakalong kajing eda ngeting temban ti kalong ga ba kham snow danda ban berkhat mo i khunlung ya bat ngera lo phet rung ya yu te ndai yala diong pat ngi bla sutu ngeting te ngi dei ban berkhat mo khunlung ya pha ban inject yala diong pat ngi persang ban kiar tinggi dei ban war kayaknya kejeng edan mereka emosion kalong kaba yarap kaba ki start sean sekila le study wala kalong ka kejeng batang sien re la persang hi shaban kin ai ki breu mo